US election boruak bok hi thlir le zoi phot teng u drama legal team an ba hla pha angem tunkar liam ta khan Michigan lama election thuboi hearing an nei kha ania ta khan drama ukil Rudy Giuliani chu athu soi loklo lai khan avoi tlat peka kha hearing a khan tumni ngota voyani oma a video hi darna savia wa social media vela soya kai le ta view mai a video atang hi chuan asir thu meichia mel chelo zet po khan a mel landana tang kha chuan Giuliani hian voi a che ngei ni na he chiang hle ni ina lang namchang kang sap hovin voi hi thilmakte chiama an ngai khan lo ti an soin theve theu ngeyanga ma se court hearing boruak ani boka tuntuma Trump legal team how to pa voi hi chu alar vet hle ni hi a voi live video dar vak nuin Rudy Giuliani chu Covid19 hria kai ti mu chua ani le ta zela drama legal team tan chuan a poi thui thei mai om mangi o ti ril ruwa lo om rum mai President Donald Trump chuan a ukilin Covid19 hria kai thu hi Twitter a apuanga Rudy Giuliani voin thlenga New York City Mayor Thaber US election nei zo ta ka thil diklo om te hai lang tura thei top chu mek tu chuan China virus sakai ve ta hlo mai damwa tang che Rudy kan bei chun zom zel don nia ti in putram puya chuan puang ABC News chuan Rudy Giuliani hi Georgetown University Medical Center Washington admitani ti aziak US election zo hlimatanga ahming kan soi tamber zinga mi chu lawyer Rudy Giuliani hi ni mai ome kum som sari le parukna amang meka Covid19 hi ahne ngei thainan du sakna kan hlane November ni thum election day atang khachuan election fraud khingle turin drama legal team te an boita chara Rudy Giuliani pheichuan mutmo nar mo anei angaya tunkar liam ta khan state ranga hearing nei turin achuak deu renga khanga tang khan khoimolaya rileng alo tong veta ani bera karni liam ta khan afapa Andrew apo Covid19 alo kai to a Andrew hi White House athok me kan nge Andrew Giuliani chuan apa Rudy din mona that thule enkol na thabera don thua soi Rudy Giuliani hi kumlama upa high risk group ani ve to a adin mun hi soilo ka harview mai maro chu Covid19 vaccine atamta a heng zinga pakhatal hi chu adam pui tura beisei photang drama legal team an pui pa ber hetia a omta ka chuan US election fraud thu boikal zel hi angong via wangem ti chu zo na om thei putram pui hi dan mangin chakngei se kan titlang view maya a ukilin Covid19 a veive ta si tuna December ni sari kan thlengta a hun tama om to box silo apoi mo san lai berin ripui na man ta ka chuan beise na chuan a chaw phave deuh ni na lang Covid19 protocol angin hearing vela atel chun zom thei arin omlova anaw te hian Rudy Giuliani mun ruak hi an lu zawangem dramalam hi an chak talawani nga chuan Covid19 hi achan lian tak ani le ngei don ani hi President Trump tenu pa chuan Republican Senators David Perdue le Kelly Loeffler ten Georgia Valdosta rally an nei na an vatel pui ve a mi sing khat zet ma Democrats ten election rulo sela chuan ol sam takin White House chu asan mai thei jok thu asoya Florida a homa yang ti te po asoya ni US history hian Senate in thlan pui hi apoi mo hle maya putrama chuan Republicans candidate te lo thlang king turin acha mol mai he election hi Democrats ten min ruk saklo sela chuan that takin ka chaklawani hi ka ti ve mayang ma se ruk ru mi rok ching anom tlat hetiang wang hian ani election hi ka beilet ni Senate majority kan nei ngei theinan Democratic challengers John Ossoff le Raphael Warnock te hi kan nei ngei angai ni ati chutia thu soi zo chuan fight for Trump ti in mi puyan awa in fact socialist rama nge in than chhuat tir don ramzalena he election a hian hne na changtu kan ni he state a hian kan beina sa election a hian corruption buaina om
campaign na tangin number dik tak engzat nge kan mu ti alang renga America do thei takin nga kang u 4 more years atiani Georgia election result a hian Governor Kim-an special session ko se ti input Trump pui he nanora signature verification audit of mail-in ballots a phut book masekem spokesperson ko di holangoi tlat maya hetia Georgia Governor Brian Kim-an Trump thu pomlova omawangin President Donald Trump chu alom lo view maya Brian Kim chu bein Joe Biden an presidential election ne na achang anga thila om chu apom thelo burani stop the steal rally valdosta athusoina apo Brian Kim chungchang asoi chuak vele ngata in governor hian tuna boina hi a hret chiang khop mai mase eng mati du hleinem Kim hian family emergency chuan lamin President Mike Pence rally na po tel du lo Democrats te hi Kim le Arizona Governor Duke Ducey te omdana wang hian an hlim hle ni hi radical left Democrat ho hian min beina sa diktak chuan Arizona le Georgia a hian all sam taka chaktur kan ni legal votes omnan katlan ka campaign President ropui takni turin ka beitang tanga masi 100% in engkim hi adik lo kwalvel vek maya hei hi Republicans lam hian eng tika ma an thei ngil turani lo ati hetia putramana soi hi enge soi chan ti ero zeldin thubak chuan chuidon thiam har hle The Washington Post soidanin Governor Kim hi Trump rally a hian in lan ve du lovani kumsom pariat nuwa Georgia hian Democrats an lo chak ve ni Trump amaulara pontan ala ve hle mai boka Fox News an komna Governor Kim hian tuna adin muna thlen theina chan hi President Trump wang liu lewani ati President Trump chun Twitter a thilom dan soile a Georgia a hian olsam taka chaktur kani Secretary of State Brad Raffensperger le Governor ten signature ennon phalse thil hi akal tluang pur mai turania ingatingi hing Republicans panhi ti hian an phalmi alo le ati tun thlenga thilom dana President Trump campaign voters fraud thubuai hi state ruka an hnol sakchunia President in Brian Kemp chungchanga soina tongkam te po chu Brian Kemp po chona chang let ve ngala vote signature te chu audit le a legal vote chau chiarani theinan voi thum meu thua chua to thu a soi ve thung masi President Trump chuan Kemp chu chang let le vatin signature verification in nei lo imitin signature en felan du lo ani kha engen zep then special session of the legislature po in nei theilo mo thil har sani lo te lul nen ati former Senate Majority Leader Harry Reid chuan Trump hian thu dikar hello Georgia hian thil a fel vek o hetiang a thla hi kan zom don lo election an neya result chuaka Trump hian a huna pai mai ani alo ti ve thung Trump poltin lawsuit somli le paruk an thelu ten hmasawnna em an nei lo nia soi ania zirtop ni pu khan lawsuit thar mitam takin diklo takin vote an thlak thu an thelut le bokani tin hemi ma ninga ni khan Senate subcommittee hearing ten Rian Germany General Counsel for the Secretary of State ne na tangin signature verification an nei dan in soifia na an lo dong to bok hetianga boruak chiri taka akal koi kual vel lai hian US Attorney General William Barr chuan ban na thelu atum hnai ni in The New York Times chona ziak vele ta hlol mai William Barr hian kar liam ta khan election fraud evidence engma a omlo thu alo soito a Donald Trump legal battle hi a thlop vaklo te poni mai theile hei wang hian Trump ho ten an lom to vaklo ni na langbok hei ba ka Joe Biden hi a president ta ani po a bang mai tur tho khani boka hetia ma ni du thu nge lo in ma khuwa hi amoya a fin thlak le bokani hi Attorney General William Barr hian kumsang ni le som ni hi amang zo don lo ni inan soi boka ami mal takin Joe Biden hi a president ngei don ni nangai te poni ma na le ole thlir tu te in zawai chunga kan lo me comment lama thu thar chiang zo ka om le inon tui ni zel don nia kan chane le lo thlir ve thina in chunga kan lom tak zetani